India da thazaba thamlubadagi ngasidi Manipur asi machoi tare haina Coordinating Committee on Manipur Integrity Cocomi gi convener YK Dhiren na phongdokre wafamasi Cocomi gi mitiang makhada proxy war khudak telepu kuki terrorist singi mathakta crackdown taw wahang taret ki paukhum lengak na piu haiduna kameng amadi segmai da pangthokhiba miyam gi oiba mifam da phongdokhibani Cocomi awang segmai branch na sinduna awang segmai SC Development Committee Hall amadi Nongchup Kameng Nupi Samas Maira Paibina Imphal West ke Kameng Community Hall da chathakiba mifam aduda YK Dhiren na makhatana Manipur gi ngamkhai ngakpa haibasi taraiba thabak nate Manipur gi ngamkhai ngakpagi thabak Assam Rifles da sinakhibadagi illegal immigrant kaya changsilakpada athingba pikhide narco terrorist kaya na Lamkai Lansinduna, Lamdam Asida Landaraklaba Fauba, Kangsin Usinadana Lady Hydaduna, India Lengakna Tadokba, Proxy Armina, Kusi Taubada, Ngasi Fauba, Kanamatana Thingbangam Masipumnama Ase Manipurbu, India Nangakpi Sen Bigani Haiduna, India the Taza Batamli Budagi, Oirakpani Haiki. Manipur की border नाक की तरफ से मसी गाड़ी तो हम सुवेनेस तो उसे मसी सही निशान सिना फ्री थार गला का मकोई न संगन बा मीसी संगन बा illegal immigration में हम सिर्फ मकोई न कोक्सन बा फ्री हैंड मन मणिपुर संगन बा अदु न मरम मर कांगा संगन लगी बा न illegal immigration दो मधु न मकोई की political ambition न सागल ला कांगा मणिपुर लगी कुकी सिंजोई बा आई पागमा नत्र यूनियन टेरिटोरी मा सागल लगी मन ला कांगा लालू मैं आमद सिंपल ले कोई न लॉजिस्टिक पी रहे सपोर्ट हो रहे पैसा पी रहे खुलाई पी रहे हर लोग कुकी की लालू को कुन मंगा 2005 का कोई दा इन्फॉर्मेशन इस पर तो मेरे असम राइफल का मणिपुर सुगाई में